Wendia wa rĩera na ungumania uria ukoretwo ugumeire wendia na uguri wa migunda gicigo-ini kia Narok ya rugongo ni utanyitwo guthira angikorwo bodi ya migunda iria ithondeketwo ni anyiti itemi rũhonge-ini rũrũ hamwe na thirikari ni iguthingatithia watho wigie kuramata thogori ino. Ronald Mwewawi uria ni munini wa county commissioner county-ini ya Narok niwe oheanite uhoro uyu akiongerera ati riu aguri othe marigeragira bodi-ini iyo niguo guthurimwo kinyi mbere ya gwitikirio kwigwatira gicunji kia mugunda county-ini iyo. Wakati mtu anataka kununua shamba, ingekuwa vyema kwanza afike kwa halmashauri hii aelezee nia yake ya kutaka kununua shamba, na sisi tuweze kuangalia katika records kujua kama mwenye anauza ako na shamba kiasi gani. Mwewawi oigite ati andu aingi makoretwo makienderio riera thutha wa ene migunda kwendia gicunji kimwe kia mugunda kuri makiria ma muguri umwe, agicakaya ati family nyingi itigitwo riũa-ini kurumirira thogori iyo ya ngungo, undu uria wakiriirie guthondekwo kwa bodi iyo. Watu wengi wameuza mashamba na wanakuta mwishowe wakati wanakuja kwa halmashauri hii unakuta mtu anabaki bila shamba. Ameuzia watu kama 10, mwishowe mnakuja kusikia mtu wako na eka nusu eka ama eka moja na ako na familia, labda hata ako na bibi wawili. Oho ni okireire ene migunda aria makoretwo makendia migunda yao na hitho matekumenyithia andu a family ciao na kuria atumia gukura maitho niguo kugitira ciana ciao gutigwo riũa-ini thutha wa migunda kwendio matekumenyithio. Ambao katika boma ile kwamba wakati mzee anauza shamba ama anakuja kwa halmashauri hii kutuelezea kwamba anauza shamba, tunafaa wamama nao wasilale kule nyumbani. Mabibi nao tunawataka kama ni bibi mmoja ama bibi wawili, na kama kuna watoto ambao wamekomaa pia wafike mbele ya halmashauri hii ili waweze kutuelezea kwamba wanakubaliana na swala hilo la kuuza shamba. Bodi iyo irikoragwo na giikaro mweri rita rimwe niguo guthingicira mateta megie thogori ya migunda na kuria mariheanaga utungata ucio hatari marihi kuri aikari a kaunti iyo. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Ken Kimani.